አይችልም ተብሎ ሲደመደም በሀገር ደረጃ ወይም ደግሞ በተወሰኑ ክልሎች ደረጃ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይታወጃልና I have this love and hate relationship going on with OMN. Every time they make me wait for Oromo news. አይደለም ውጤታማም ሊሆን አይችልም አስፈላጊ አይደለም ስንል አሁን በመናቀው ወቅት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ አለ አፋን ኦሮሞ ዱፉ የፖለቲካ ቀውስ ግን ቀውስ አለ ይሄንን ያለው ነው አይደለም አሁን ኢትዮጵያ አፋን ኦሮሞ ከየገዱ ቁጭኑ ጨጨብደማል ሎካል ፖሊስ ወይም ደግሞ ማል ሆርዶፍቴ ማልቁ ባቀበደ ድገማከቲ ኤርጋ ወርጋይ ሃዴጊ ኦፒዲዮ ኮላሰን ይጅራል if you don't believe me keep watching one argutessen erga walgai hadeg boda har kam ichirani jirani lamma kobatti baasani jirani akal እናስተዳደር ያለፈ የበለጠ አይደለም በተጅራዳ አፋን ኦሮሞ ህዝቦች ተቃውሞዎች አሉ ግጭቶች አሉ ኢኮኖሚቲ ፓራላይዝ ጎደን ይጅራል አከዱሪ ምድብን ኦሮሚያ ኬስ ጅሩ ለብሲ የሮ ሙደማ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ማል ሆርዶፍቴ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ያ ጀዋር erga wargai hadegi ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል dan akkuma kanaan dura baratanitti yeroo kanatti labsi hadegi resource oromo guddan ijarana kaman sumaasine qositti rinilena tabate ኦሮሞ ገጌሳት ጅሩ ንጉፋቺሳ ጀቴ ያዳ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ማል ሆርዶፍቴ ማልቁ ባቀበደ ድገማከቲ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ዱጋት ሶቺ ሰምኒ ኦሮሞ ገጌሳት ጅሩ ንጉፋቺሳ ጀቴ ያዳ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ማል ሆርዶፍቴ ማልቁ ባቀበደ ድገማከቲ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ለብሰቹዳፊ ማን ማሬም ሮታ አፋን ኦሮሞ ዛን ለብሰተኒ ገራ oh shit I'm still dreaming ኦሮሚያ ከለብሲ የሮ ሙደማ ኩን እንደበረ ፊ አካሱመስ አከ ማን ሚደምነ ማፊ ማል ሆርዶፍቴ ማልቁ ባቀበደ ድገማከቲ erga wargai hadegi ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ማል ሆርዶፍቴ erga wargai hadegi ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ማን ማሬም ሮታ ሀጎን ለብሰተኒ ገራ hadegi shit another dream waiting on the Oromo program ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል ዱጋት ሶቺ ሰምኒ ኦሮሞ ገጌሳት ጅሩ ንጉፋቺሳ ጀቴ ያዳ ቪዲዮ ኮላሰን finally ማል ሆርዶፍቴ ማልቁ ባቀበደ ድገማከቲ ቪዲዮ ኮላሰን ይጅራል shit Malas mas enurimin no kabera fnejinna dreaming again god jawar natabate jawki jaw you know OromoRepublican loves you but at the same time he got this hate being developed because he's tired of waiting for Oromo come on Ahmad Gishe man Ahmad you and I talked bro yeah you and I talked you're supposed to deliver me Afan Oromo like CNN delivers English 24/7 Fox News delivers English 24/7 ለአቅርቦ ነው ከዛ በኋላ እንደ justification ያቀርቡት even Al Jazeera delivers nothing but strictly Arabic and English and the rest of it nobody knows okay Joe I'm not myself while waiting for you I'm hurting myself Joe I've just almost broke my mouse over there too, Joe. My keyboard, my mouse, all of that stuff. I almost fell on my computer too, Joe. You're making me broke, breaking all my pieces while sleeping and waiting for your Afan Oromo news. But I guess I just don't get no Oromo news today. And I'm gonna look one on pre-recorded one on YouTube tomorrow. I can't wait any longer. Peace out. I love all my Oromo First team. I love all my Bilisuma team. I love all my independence team. We just cannot be tricked for more than 140 years. Enough is enough. Independence. We be the 35 biggest by population and 40 by the land, according to World Facts book. If we get our independence. I don't even know why we're starving in Ethiopia. Galatoma.